Ingredientes: una bolsa de espinacas, media cebolla, una berenjena, 3 tomates, un ovo, queijo ralado, sal y pan rallado, aceite de oliva. O primeiro que facemos é lavar a berenxena. Despois dividímola en dúas metades longitudinalmente. E marcámola sen danar a pel. Por último, engadimos sal e aceite de oliva. Asala 15 minutos a 200 graus. Cortar a cebola en xuliana. Posteriormente, pelamos e picamos os tomates. Sacamos a berenxena do forno e deixámola enfriar. Agregar a cebolla e os tomates na tichola. Sacamos a carne da berenxena e reservamos a casca. Agregamos as espinacas e a carne da berenxena. I don't want to go out tonight. You've been out far too much lately. I have to stay home tonight. E engadimos pan relado. Acompanhamos todo o anterior com ovo. Despois retiramos a tixola do lume e enchemos as berenxenas. E cubrímolas co queixo. Finalmente, gratinamos 3 minutos a 250 graus. ¡E listo!